Dennis son, neighbor before Dennis son, I'm gonna radio back. So kwa hiyo wanaja kuogera mu dakwana. So kwa hiyo kwa not. Ya kuogera mu. Wire babaire muganda wange twamwizayo kola siniyafu yatyemevuzo omwaka guno gwe tulimu ebya siniyafu aye ng'embeera eyo kukibuga saawa eno tikigoma muganda okubanga alisiba munumba nemulamu we buli saawa so ja twagezaako okunfunira piki eno enfuulenga ku bize nga amala ebibuuzo n'olunaku olw'eigulu naye kalinayo esaawa ina nga amaze okulya ekyeiguleeka edda obwire yatusibula tekanje empummule bwire twali twamulobera okutaako abasaabaza obwire kubanga piki empyaka abaibede basinga okwenda teidiku luno bwe bamuwunziza n'ataaka omusaabaza so okuvaako okukolola nga twedya muganda waife agiire kuwuma waire kunkyo kwaleero twawulira isemu nga bwire bamwezi tulwire okiikiriza otuusa bwe tutuuseewo yali akagifunayo agifuna bamwezi kikwende kwentaidukira yaka era ne wano ku isomero wano anti yabaire yakatyama ebigezo bya sinyafu era yabaire nga akola ati yawubamu okusobola okufuna tunamubeesawo isomero kuba isomero yakolera kuli atyamira kiyunga n'okwogera kunaye omusana nze nabaire naye omusana nga alina amabaati gatere ku piki yali gatwala alijasirika yankuba ati nyakugobera ono akuwa omulimu ogwo kwanze ndi muzimbu akuwa omulimu akwenda musibira siringi bale batungirire tindijamugoba nti namuze jobowa omulimu abale kunaye omusana bana abatuwa pikipiki bene nkakasa nti nababamu abakolaki abayiwa piki kona abaidi twakageba nze ntabanga ntatanga mu kutwaka nsobola otegera twakageba ayi era obwire bakuba amasimu oliga lwaki oli kuvuga ayi jefune buzibu okujja bakubiranga kayi twakolaki ekikasinze otumalaku emirembe kiri ekintu kitya gavumenti eyaife yetulimu netali tuwanirira etya omuntu tosobola akeera nkyo noba neiduuka nga litunda supeya wa mukikeire watuuka nga bayitunda supeya wa mukikeire ngaye nepipi kyobonera erala nga supeya gwe bali kuguza takisobola kukeera nti omuntu nagula pipi kyeyo nagitematema nevaamu sente digulaki piki eyo aye supeya womukikeire alimu bali tumalaku abaana baife nze ninze saawa dino muto wange bayi bakamukubira empuumwe epiki bajja nayo ndibona abana nasasula kaironi yayo aye nga nepiki ekozezi ejire buti bamakanika betulina oba abalina obuduuka obusupeya womukikeire ife betulingirira nga nabali tumalaku emirembe atuwa piki ekyetulikwenda ab'ebyokwerinda batuyambeku bino abeera bitirire ojja wabenga omuntu
kwaiti nti muntu mwino yajanga wayogera niwe walowosanga oti muntu mwino aye baba ajokola bukola ati yakukuba ennundo mu ngeri gyotakoze ki gyotategeire. So ife tusaba nti wabeewo embeera ni kuno ku security lights kuno kunguudo ate sikongereko ku security light owantu like Kamuli Road eidwire bwaki bwanzikiza ndereere omuntu avuga okuva wano paka ngeera aye ng'ali kunzikiza ndereere. Abakulembeze betwalonda bali ku biki